Ya. Nah, So satu. basically that's your golden Nih, opportunity. You satu. just throw the thing that he wants, and that's your chance. Ke tengah. Tap deh. Logis? He threw the cigarette to his face. Maybe you didn't get it. And then he moved. Pas, tang, selesai. Nah, kalau di Eropa Timur diludahin aja mukanya. Kan Bisa diludahin. ya, kaminya orang kasar, ludahin aja mukanya pukul. Itulah. Paham kan? Jadi di saat genting itu jangan ini. Paham kan? Kalau seandainya gerakan itu tadi. The idea is in situations like this, Ya. you have to make a choice. Mungkin And you have to mungkin make begini. opportunities Ya. for yourself. Arun. Arun, sini Arun. Senjata kamu mana? Nah, nih. Bismillah Arun. Ya. Bismillah Arun. Ya. Atau barangkali kita duduk. Ya. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah teknik dan ujung pelatu, ya. We have to pay attention to the trigger. Oke? Tuh, ujung pelatunya yang harus diperhatikan. Kita jangan lihat orang, fokus. Ya.